Dobro jutro, folk. Danes pa en poseben vlog, zaradi tega, ker danes sem si pa vzela chicken fry tukaj na Japonskem. V bistvu ostali so šli danes v Hirošimo, jaz pa ne vem, če slišite, ne počutim se glih najboljš. Menstruacijo sem dobila in sem se danes odločila, da bom ostala v hotelu. Teda sem danes sama in bomo šli na chicken avanturco. Prvo grem na zajtrk dol v hotelu, ki v bistvu je sem še glih ene pol ure, ker sem na 10. Teda moram malo pohititi. Imam pa tale breakfast coupon, ki ga moram dol pustiti in pač da dobim zajtrk. Ja, let's go. Zrihtala sem se za ven, nisem si naredila neki full make-upa, zaradi tega, ker si hočem make-up kupiti, pa mogoče pol posneti nek tak kao Japanese get ready with me, mogoče. Drugač pa ja, moj outfit, tu sem si včeraj kupila, it's so adorable, like slit malo sexy. In honestly, tega si ne bi upala glih doma nositi, sploh pa ne na bledu. Tukaj pa, I don't know, I feel like myself. To novo torbico imam, it's so adorable. Tole, I am ready to go. Evo me zunaj. Ful mi niso weird tukaj vlogati, pitak noben nič ne razume, kaj govorim. Teda 8. Zdaj bom šla v Family Mart in si bom kupila eno kavico, ker je še nisem pila. Pa grem po tele ulici, ne 20 minut stran grem v shopping. It's gonna be fun. Nimam nobenih planov, kaj kupiti, sam rada bi tak, ne vem, par oblačil kupila novih. Pač v bistvu stvari, ki jih kind of pri nas nimamo, zaradi tega, ker imamo ful boring trgovine, tukaj jih pa imajo. Neki amazing sem najdla. Zdaj sem v Toys R Us. Tam sem verjetno enega Bowserja vzela. Ampak sem pri Funkotih. And guess who it is? Luka. Hello, Luka. No, tega nisem pričakovala. But it's awesome. Ok, zdaj sem prišla iz trgovine. Sicer sem šla pol popoldan še enkrat, ampak zaenkrat sem si kupila tole torbico. I know, stupid. Pa kupila sem si za jest. Pač vi sploh nimate pojma, koliko sem je zaljubljena v te figovčke. Malo so sužasti, ampak meni je tole dober. Sicer mogoče mi manjka neki zelenega gor, neki za malo spice. Vam opisati. Res je ful unikatno. Ok, kaj vse sem še vzela v trgovini? Vzela sem še kavo, ker pač rabim kavo. Pa vzela sem še eno kavo za kasnej in pa sok. Tale pomarančen, ful je dober, tak res prava pomaranča je. To je v bistvu to za enkrat, ker bom šla pa itak še enkrat. Sem videla že par stvari, ki bi si še rada kupila, ampak zdaj bom imela malo fraj, ker moram priznati, ful sem utrujena, danes je 4. dan, jaz umiram, te bom rekla. Ful imamo natempirano in če ne bi jaz dobila menstruacije, bi verjetno zdržala malo dlje, ampak skozi hodimo, prestavljamo se iz podzemne na vlak, iz vlaka na bus, naporno je in danes sem pač rekla, raj se vzamem cajt zase, malo tekle posnamem, zato da bom jutri lahko dejansko vlogala, ker iskreno včeraj nisem več imela energije vlogati, ker sem bila čist dead. Kavo še moram probati, skoraj sem pozabila, zelo navadna kava je. Cukra je hod. Se sem nakradla tamle cukr, jaz rabim tako ogromno cukra. Don't judge me. Beautiful. Že boljš. Pa bom verjetno šla še v Starbucks. Ok, prvo kupila sem si tole krapco, Fortnite, zdaj pa ful je teh mašin, da grem par teh keychainov, pa da še nekaj poiskat, če me bo kekil, pač tukaj res, sploh ne... Tu so vse te mašine, milijonih je, niti ima to nekaj začeti. Hoče neke te squishy stvari. Mi je hitno, vse razumem, kao te mašine, za turistov so fascinantne, ampak a oni so res toliko posebni s temi kao stvarcami, ki a niso kao minimalisti, ali ne gre. Ampak ja, jaz večim, mogoče tako ne začnem. Več pa stanejo tele ponavad 300 jenov, recimo neki 2 €. So expensive, ampak honestly, I have no idea. Kaj oni počnejo z vsem tem? To besedno imajo pohištvo, nudle, por, for some reason, potem sadje, sushi, inštrumenti. Oh my god, to je meni cute. To so te njihove čudne radirke, tega rabim enega. Ok, v glavnem par sem jih vzela, polk prije nazaj v hotel vam pokazala, kaj sem dobila. Oh my god, ta hrana zgleda to, da se jaz sebi pojedu. Ampak to je fake hrana, niso pojesti. Karte. Mislim, ne zbiram, ampak če koga zanima. Franc. Vse to freaking je, pač biti kozarce, oh my god. Pač ne bi se kupila. Je to.
sem najdla čist new section in like, it's insane. Oh my god. Oh, mislim, da bom tukaj kaj najdla za sebe. Heaven. Kupila sem Jure to eno darilo, vam bom pa pokazala, kaj je, zaradi tega, itak bom dost kasneje tale video objavila, tega ne bo videl. Glavnem, zdaj pa grem en štuk nižje, ne, bi se sploh nekam grem. Ta mall je tok overwhelming. Mislim, vsaka trgovina pri njih je full overwhelming, to je preveč stvari. Y'all are crazy. Cel dan sem bila v shopping centru, but kupila sem ogromno enih stvari. Mogoče bom pa pokazala, ampak večino stvari imam za like na TikToku posnet, full make-upa, pa full. Pogledaj, boste videli, ko pridem v hotel. Do hotela imam ene 20 minut hoje, pa me noge bolijo. Worth it, ker sem itak pač samo en dan tikle, da imam dejansko cel dan v shopping centru. And I love it. Kar se tiče hoditi okrog po noči, pa tek nasploh, ko sem sama, ne vem, se sem se v kateri državi tu varno počutila, tek ne počutim se niti približno, da bi bilo karkoli. I don't know, sam tak vibe je amazing. Sam bil vse ful tiho, ne vem, koliko lahko slište. Dejansko tek ne vedem, se ne pogovarjam ulici. Ful je tišina, what? Ok, zdaj sem šla še v Domino's, ki je bil v bistvu čez cesto in vzela sem si eno pico. V bistvu še nikoli nisem jela Domino's, tako da to bo zanimiv experience. Bo to odpravim, oh my god, ne moram z eno roko. Evo jo, vzela sem tole kaj extra crispy, ki se mi je zdela taka, I don't know, mislila sem, da bo pač tanka in bo bolj italijanska, ampak, mislim, zdaj kot da je narejena na tortilji, dajmo jo probati. Sorry za frizuro. Mame je frizura zelo neuboga, ker sem imela kapo cel dan gor. Actually, ful je dobra pizza, god damn, I like it. Jaz odobravam Domino's, amazing. Zdaj pa odprimo tele kuglice, ki sem jih prele kupila. Ok, vzela sem 4 različne, začnimo s tole, ki sem pač že vem, kaj je noter v bistvu redirka. Pa ne vem, zakaj sem vzela to, ne rabim redirke. To cute. In pol, ko radiraš, je skozi oster rob nekje. I love it. Jaz bi to rabila, če bi bila še v šoli. Naslednja je tale črna. Hudo! Plastika. Oh my god! Fotoaparat je. Kaj naj bi to bilo? Ok. To je dejansko tale paketek, v kjer ga daš negative. To je genius. Jaz sem delala v fotostudiu in smo imeli tudi fotoaparate na film. To so negativi, fotke. Kaj pa je to? Kar nekaj random fotke so nič posebnega. Potem tukaj noter se tile dajo, sam pač nimam škarje, da bi jih razrezala, ampak, you know, takole se spravijo. In pol daš tukaj not, I guess. Ja, oh my god. In pol dejansko tukaj spodi piše, kjer je razvit, pa kjer je ne. Amazing, to je pa fotoaparat. Small and cute. Naslednja je rumena. Oh my god! To je najbolj cute stvar na svetu. Lej, kako ima hrano na gor. Kaj pa je to? Kao nek špagete. Špagete držim. Ok, in še zadnja je pa roza. Pa kao neke te Disney večerjice. In jaz sem dobila Baymaxa. To je v bistvu, tako imamo mi kinderjačke, kind of, a ni? Evo jih. Sicer ne vem, kak bi naj tole skup držal, ko pač razpada. Bom dala nazaj v škatlico. Glavnem, to je to. To so vse stvari, ki sem jih kupila od make-upa. In po moje ne bom zdaj skazala, zaradi tega, ker je res velik stvari. Od eyelinerja do šmink do res vse. Sem pa kupila še Jure to darilo, kar pa je tale Otamatone, ker pač Kirby je isti kot Jure. Ko mi čaka, da ga bo odprla in sprobala, ker pač I love this thing. Za na koncu pa sebi kupila še enega Bowserja, ker veste, da sem pač obsessed with Jack Black in Peaches, pa Bowser nasploh. Ful mi je luškan, tak detailed. Znam, to je to v bistvu za moj dan, ko sem bila sama v Kyotu. Moja mama je med tem časom bila v Hirošimi, ampak to je to za moj video. Upam, da ste uživali v njem. Jaz sem se definitivno imela fajn, tako da dajte en like, subscribite se dol spodaj in napišite kak komentar. Kaj bi vi delali, če bi bili en dan sami v Kyotu? Lepo se imejte in veliko smete in vidimo se naslednjič. Ciao!